Hurmatlı Palak'ta Osman Bekmuş, Albek Taka Köçesi'nin biz Kıdır yapına Şegrük'te, Kügeç'te deputatlar birlikte görüp çıktık başta ayaktan. Cumhurcu böyle özümüz gözümüz kalıp şunu ihtilat bir şey oldu. Bilge çok koyu kıyıcıklar tarafında şunu kıyında ortam. Bu sabah çastıştırıp bölüp iş yürütse. Buna öyle bu şeylerge şöyle arkadaşlar işte özümüz gözümüz kalıp tez etmesengizler köp sözlük geçiyor var. Kaç vakta biter. Урматтуу министр, биз мына Гүлчө шаардын кеңешинин депутаттары эл кайрылгандан кийин сизге кайрылып жатабыз. Мына Нарындагы Шералиев көчөдө эле болуп атат сценарий. 4 ай болду башталганына. Жана чоңдор келерде подрядчик техниканы көбөйтөт, адамды кичине көбөйтүп коет. Башка күндөрү ушу көрүнүш. Же мына азыр жогору жакта коллега айткандай частично бөлүп жасап атпыз жолду, элди кыйнабайчы. 1 километр кылып. Мына 4 ай болду башталганначы. Техника турат иштебей элечи. Hurmatlı Yol Ministerliğe bizden soranabız biz el okul bolgondan keyin eldi goy sizge жеткирип атабыз. Bizge көп кайрылуулар болуп атат. Ушуну өзүңүз gözүңүзгө алып тездетип берсеңиз деп суранабыз.